Kadba nang mi kisngi kajingel election na kawe kajaka kelas dang ban shit kamtam hakani ke election MDC kaban salong haka ar hoi terik benai ba ar mentaus nem kipat ba kibal ap kimbelanti kemang ya kani ke election la chis nem kin sayo ya kalat banjit ya kinong mi kmat ki jongki hakani ke election MDC kaban salong haki ar tali ke district council kiseng san partai ba per kilabun kam ban lecha upat ba ban penito ya ki kartong ki jongki bat kumjo ban pan ke jingkasyan na kipat ba bakin yo ban mi kmat chaka ying dorbar jong ka JHEDC bat ki HEDC kaban ya site bat kaban ya da ya kendau ka ciap jong ka bri neutrem ladang ye pa chaka jing pen krek jong seng san partai ba per jan barok seng san partai kita pen krek ba ya kanika election kaban aireng pesya ya ki we pat ki kartong bat kiseng san partai la kedai kebudan hak sorkar ni kebudan hak kliang persya kila pen krek bahaya kan ni election keban sayo ya kejing kersan na kipat ba adang ni pa kejing pen krek narpu konstituensi kiseng san partai kebala pen krek kalong KNPP kebala pen krek ban penjing da uba daya per lamare uban sa aireng na ketika jong ke NPP na narpu konstituensi hakan ni election MDC keban salong hak arpo dari kurang menta usnem persya ya kiwai pat ki kertong ki bansa aireng hakani ke election MDC kiwai pat kiseng kilong kaseng Voice of the People Party kebalapan kre hakani ke election MDC kebalapan yeng da i kong Devi Tongper i kertong jong kaseng Voice of the People Party bansa aireng na narpo konstituensi hakani ke election MDC kebansa long hak arpo terik urang pang menta usnam persya ya kiwai pat ki kertong ki bansa aireng kumjuro kaseng kongres kalapan krep ha ya kan di election bat kaseng kongres kan penikun da uba grimlang dekhar bansa aireng na ketiket jong kaseng kongres na narpu konstituensi persya ya kiwai pat ki kertong ki bansa aireng hakani ki election MDC ka bansa long hau benai baar menta usnam kumjuro kaseng riulum kabala rimtam hakani kajala kata kaseng HSPDP kani kaseng ro kan ya aireng hakani election da kabakan penyekun da oba wanchwa nong tudu uban sa aireng na tiket jong kaseng HSPDP hakani ke election MDC kaban salong ka arpo tari rempang na narpo konstituensi persya ya kibai parti kertong hakani election MDC kanarpo konstituensi hak election MLA ka hap hakasai pung setengah konstituensi kumban syukudeu hang ni kendian ka MP election ka baladeb di seng sai partai ba per kita yo iki vote ki jongki na sutengah sai pung konstituensi kilong kumne ka seng NPP ka yo nyau hajar san spatam ka seng VPP ka yo khatsan hajar nyau spatam ka seng UDP ka yo spatam ka seng kongres ka yo khatlai hajar san spatam bat ki bai par ki kertong dangi pai sekeni kejing yo vote yo i bakasang VPP kalong kan nam lado bad hakani ke election MDC ki babun ki seng san partai ki ong bag election MDC ki pai ba kin pe ya ukertong omika party raya kata ngi i kejing sat jong ki pai ba jong kanar pu konstituensi yanu ki ibit pan pa sing dorbar